Dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya boraro di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone. Nna ke Joy Mothibi ga ke ise ke na le Topota Posa yo tla ralang ka puo ya diatla re simolole ka go leba ditlhogo. Tautona Boko kwa Zambia go tsena phuthego ya AFCFTA. Fa makhanselara a Sebephikwe a betese molangwana ka theko ya dikoloi tsa diofisi tsa mo Palamente. Baruti ba bagolwane kwa ba kereke ya Roma ba retelwa ke go tlhopha mopapa mo tlhophong tsa ntlha go tshwarwa. Motsana wetso nkamogele Tautona Advocate Maboko kwa Lusaka Zambia go tsena phuthego ya ntlha ya merero ya tsa papadi le mebaraka ya go lesegileng ya mahatshe a Afrika ya AFCFTA. Phuthego e solofetseng go ngoka bana le seabe ba feta sekete go rala kgaolo Afrika e tebagantse segolobogolo le tiriso ya boranyane mo go tsa kgwebo ya mafatshe ka thulaganyo ya AFCFTA. Tautona Boko o solofetswe go kopana le molekane wa gagwe Tautona Hakainde Chelema go buisana ka tsa botsana le tirisano ya mahatso mabedi le la Botswana la Zambia. Mo leetong la gagwe kwa Zambia Tautona Boko patilwe gareng ga ba bangwe ke tona wa merero ya tsa mahatsa Sel Dr. Phenyo Butale le tona wa lephata la papadi le tlhabolo kgwebo re tiro ya one ntsima mme o solofetse go boela gae ka moso. Puso e tlamile go thaya molao o tsepameng mo go hetogeleng go inakanya le tiriso ya maranyane bile e akaretsa botlhe. Se se tlhalositswe ke tona wa lephata la ofisi ya ga Tautona Raymond Mogwasa ka tshimolosong semmuso ya lenaneo la kemonokeng ya lekgotla la European Union mo lehatshe la Botswana tebang le go hetogela mo tirisong ya maranyane e tlhabologileng. A rutla pego e tletseng ka Mojadi Mokibelo. Tshimolodiso ya lenaneo le la kemonokeng ya lekgotla la European Union mo lehatsheng la Botswana tebang le go hetogela mo tirisong ya maranyane e tlhabologilweng e tlhaloswa jaaka kgatelopele mo go iseng ditirelo tsa maranyane tse di ka tlhabolang setšhaba go akaretsa mo thutong tsa kgwebo tsa botsogo gareng ga tse dingwe. Through the development of high-speed internet across hundreds of undeserved mo go tlhabololeng le go atolosa ditirelo tsa maranyane a internet re tabo re upolola ditalente megopolo e mešwa ga mmogo le bokgoni go tswa mo setšhabeng segolobogolo ko dikgaolong tse di kgakajana le ditamelo mo godimo ga mo se ke maitamo a go akaretsa botlhe mo tirisong ya maranyane. We are on the precipice of closing the connectivity gap in Botswana. Lenaneo le ke tirisano mmogo e none e ikelela go thabola lehatshe la Botswana go ya isagong. EU support the digital transformation illustrates the ke monokeng ya lekgotla la EU mono Botswana teba le tiriso e tlhabologileng ya maranyane ke sesupo sa botsalano jo bo tiileng go tswa kwa go lowe se sa akaretsa tirisano mmogo mo go tsa tsamaiso puso le tsa itsholelo. dialogue and strong trade and economic ties. We recognize the given mandate of different ministries, department. Go botlhokwa gore re le maphata le makalana a puso a harologaneng re tsamaisane le se lenaneo le lešwa le se tshotseng go akaretsa le mohama o ikemetseng. And on the other, the private sector's role on this initiative. Tshwaragano e gareng ga puso ya lehatshe la Botswana le lekgotla la European Union e nyalana le maitamo a lehatshe leno a go hetogela mo tirisong ya maranyane ka seo se ka araba matshwenyego a lebane lehatshe leno go akaretsa go ntsha maduo ka nako e maleba. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Makhanselara a amogetse pego ya megopolo ya ditlhabololo tse di akanyeditsweng go dirwa ka lenaneo la madi a tlhabololo dikgaolo a tlwaelesegileng ka CCP ka maikutlo a farologaneng kwa phuthegong ya khansele e hapegileng e neng e tshwerwe kwa Sebephikwe ka la bobedi. Ba supile fa ba le betese molangwana ka madi a kanang ka 2 million pula a tla dirisiwang go reka dilori tse di tla thusang go tokagatsa ditirelo kwa diofising tsa mapalamente tota a dikgaolo tsa botlhophi tsa Sebephikwe East le West. A rutlwe pego ka Karabo Molusi. Pego ye atologileng ya ka fa madi a 20 million pula a tlhabololo dikgaolo mo ngwageng wa madi wa 2025-2026 a tla dirisiwang ka teng e nang kotse ditiro tsa ditlhabololo di le 24 mo dikgaolong tsa Sebephikwe East le West. Ra go reka jalo dikoloi tsa ofisi tsa ga mo palamente mo di constituencies tsotlhe ka bobedi
ra go dira yalo construction of stormwater drainage re dira yalo ko Selebe Phikwe East ra go aga jalo di colbete go west ra go dira yalo ditsela internal roads re tsenya yalo di solar street lighting le di tower lights le gone go tsosolosa di project tsa rona mo toropong jaaka yone ya rona ya Mushroom. Ba tlotlege ma parliament ba supile di 4x4 4x4 kana is cost about 560,000 plus, and then the other balances ya ka ne ke supa ne le gore re budgetetse mokgwaitsi re budgetetse fuele re projectela for the entire 1 year. Makhanselara ba go itlhile dikarabo ka madi a abetsweng ditiro dingwe ba supa gore madi a tshwanetse go dirisiwa ka boikarabelo go direlwa mo pontsheng go beilwe kwa pele ditiro tsa ditlhabololo mme go sa tlogelwe kwa morago go tsamaisa ditirelo. Mo parliament o tshwanetse go kopana le makhanselara o nna le bone ga ba tsere bo le buisana mme ke dumela gore rona mo kopano ya rona le re kopane le ba VDC ga go ise go nne le kgannye ya dikoloi mme re sa re go molato kgannye ya dikoloi ga nke gore re tshwanetse go lebella le thoko le tona mo kaolong ra ile magela 1 million ke bona la gore go dithulela tse ditoro so tala le nna ke go gore be dithulela tse dinyane gore le maintenance a tswele tenne go toka le ba re toka le specific details for go take police ga di ja go bereka e go bona nna go le gore di police di tawo di dispose di sinyegila who is going to be responsible to run the auction sale ya gona cancel ya gona BX police take 1 million miss you people mo shekere le tshwanang re ta improve le gore dilo tse dingwe re nne re le tsa aboard le nne ga utshwane le rona kana le ditsamaiso ya mme re ta bo re ntse ke tsentse leitho kana re tsentse leitho go bona gore re di bewa ka tsela e leng gore sepe se e leng gore se ka nna le mathata re ta dira. Go gateletswe botlhokwa jwa gore lenaneo la madi a tlhabololo dikgaolo le ntshe ditharabololo tsa matshwenyego a mantoropo le go bula metswedi ya itsholelo. Karabo Molosi, BTV News, Selebe Phikwe. Lephata la lefatshe le temothuo la re go tlhagogile tsie kwa kgaolong ya tsa boteti Tšhobe le Totume. Pego ya re tsie eo e ngokiwa ke bokgola jo bo bakilweng ke pula e ntsi e go somaneng monongwaga. Lephata le bega fa tsie eo e ja dijalo di akaretsa mmidi lebelebele le mabele. Tsie eo e ka lemogwa ka mebala e faroganeng go ya fela ka selekanyo sa yone. Fa e santse e le nnye tala ka mmala mme re godile e nne mmala o mosetlha. Setšhaba se kopiwa go itsise lephata la temothuo fa a se bona mo masimong a sone. Magastrata yo mogolwane wa lekgotla o tota wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst re go faone morweng wa tlholetse tshepiso le tsididi dingwaga di le 15 mo kgolegelong. Le tsididi na le biswe molato wa go khama le go thubetsa mosetsanyana wa dingwaga di le 15 ko Mopane Block 1 ka nako ya neng a tswa sekolong go ya kwa lapeng a dutlapego ka Unkutle Thamage. pele fa Magastrata morweng a tlholela tshepiso le tsididi dingwaga di le 15 mo kgolegelong ba bosekisi ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa le tsididi a na le melato e mengwe ke leng a e dira ka ngwaga 2003 ya akaretsa go thuba matlo le go utswa. Le tsididi o ne a kopa lekgotla gore fa le mo atlhola katlholo e o simolola ka nako a simolola go tsenela molato a thubetso mo kgolegelong. Le tsididi o ne a lopa lekgotla gape gore le lebelele gore molato a thubetso o dira ka ngwaga 2021 mme go botlhokwa gore Magastrata morweng a mo atlhole go ya ka molao wa nako eo. Magastrata morweng fa ntsha katlholo o ne a tlhalosetsa le tsididi gore go bo a ipone molato ga go reye gore lekgotla le tla nna pelotlhomogi go mo gagamaletsa setoropo. Magastrata a re le tsididi o thubeditse mosanyana yo ka maikaelelo ka jaana kgone go nna le tokolo ya go mo kgamela mo sekgweng a boa gape a mo gogela mo go sone a bo a mo thubetsa. A re se se diragaletseng mosanyana yo se na le kgonagalo ya go mo ama maikutlo botshelo jwa gagwe jotlhe le gone gore motsesetoropo wa Mogoditšhane o na dikgang tse di seng kana ka sepe tsa batho ba ba thubediwang.
mo go tse dingwe Makastrata a re go isa letsidikgolegelo dingwaga di le 15 ke gore 15 go maleba ka eselantlha a dira molato o neng o mo tsenya mo kgolegelong. Makastrata Moreng o ne a laela tshepiso letsedidi gore ka ikuela ko kgotleng kgolo ya ditsheko mo malatsing a 14 fa a sa kgotsofalela katlholo. Onkutlile Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Ha re tswelela kgaolo ya Kavango ya betswe 81 million pula go dirisiwa mo lenaneo la ipelegeng la ngwaga ono wa madi wa 2025-2026. Bontsi jwa madi ao go tlhaloswa a tla ya kwa dituelong tsa babereki ba lenaneo leo. Seo se boletswe ke mokwaledi wa khansele yo itebagantseng le ditiro tsa ditlhabololo Re Losika Kula fa buisa makhanselara mo phuthegong e apegileng ka mosupologo a rutlwapego ka Thaini Tsukudu. Lenaneo la ipelegeng le fetogile lone mohiri yo motona kwa metseng ya kgakala le ditlamelo mo banni ba dumelang thata mo go lone go itshetsa ka go sena ditiro tse di botoka jaaka kwa ditoropong. Fa ile mo kgaolong ya Okavango mo ngwageng ono wa madi go lebega bontsi bo tla bona phata mo lenaneo leo ka jaana kgaolo ya abetswe madi a 81 million pula go dira ditiro tsa ditlhabololo tsa kgaolo. Okavango East ke gone go eketeng boremelelo thata ya diprojekte bo gone se se ka tswa se dirwa ke gore ye modulasetulo ke gore ga se gore ne re eletsa go isa ko Okavango East hera ne re lebile gore ke kare ke one e saletse ko morago jaaka leitlo lenaneo la ipelegeng ga le simolole gompieno le ntse le tsweletse le diragatsa tse e le gore ne di saletse ko morago jaaka le itse gore mo ngwageng tse pedi tse di fetileng re ntse re dire di-guard house modulasetulo mo di-primary schools tsa rona mme ra iphitlhela jalo e le gore dikolo tse di le newly established jaaka sekole sa RSA se iphitlhela jalo modulasetulo se sena guard house ke gone ka mo o lemogang jalo gore re tsentse construction of guard house at RSA primary school. Khansele ya amogetse madi a e abetsweng mo ngwageng ono wa madi e supa fa lenaneo le le tla dira sente go tlhabolola matshelo a batho mo gae mo mafelong a a farologaneng. Ditsela tsa rona di sekgwa yaanong go raya gore this time around re ne re kgola gore re dirise madia go tokagatsa seemo sa bogolo ja mo ditseleng ga re tsena mo element ya di-bushing go tswa go lehela ne go na le di-mobile stop ko ka Putura ne go sena di-toilete te mme gompieno mo ipelege ba tsentse te di-toilete ko Moembo East ke one ne go amoela motse one ole go agile sekolo mme di-toilete ga dinafo mme ga o bona go iswetse di-toilete yana ke lebogela sone seo. Ipelege ke mamorato a setšhaba ke yone tiro ya gompieko mma ke se leboelela gore puso be bone gore e se ka ya emisa lenaneo la ipelege seo ke a se lebogela hela thata. Makhanselara a kopile baeteledipele ba lenaneo le go dira ka tsotlhe go netefatsa gore ditiro di nna le seabe mo bathong le go tlisa maduo a ka tokagatsang seriti sa kgaolo. Thaini Tshukudu, BTV News, Gumare. Balemi ba kgwebo ba Panamatenga Commercial Farmers Association ba simolotse tiro ya boithaopo ya go kgala bojang jo bo dikaganyeditseng tsela ya A33 gareng ga Panamatenga le Lesoma. Tiro yotlhe e tla lopa madi a kana ka 200,000 pula go e wetsa. Thuso eo e tla morago ga gore khansele ya Chobe itile tota ko go bone go thusa bojang jo bo kgoreletsang badirisi ba tsela eo e tletseng diphologolo tsa naga. A rutlwapego ka ke a leboga eole. Seemo se sa bojang jo bo boleele jwa dimithara di ka tshwara pedi jo bo godileng go bapisa tsela e ya Pandamatenga go ya Lesoma e ntse e se sone. Ngwaga le ngwaga tsela ya A33 e tshabelelwa ke go thoga bojang jo bo heleletsang bo sera badirisi ba tsela fa ba tsamaya mo go yone. Bosigo le motshegare mo tseleng e tetseng ka diphologolo tsa naga seemo se ntse se tshwana fela. Go lemogeng fa seemo se tshwanelwa ke go potakelwa khansele e ne ya itela ko baleming ba Pandamatenga go thusa. Lephata la routse kana le hilo boikarabelo ba go ka dira tsole dikgang tsa go nna ya mme currently o ka re ba sepatši sa bone se kwa tlase therefore ka se ke re nnegela re le boeteledipele be re fila hela gore nya mme tere kope ba na le seabe ba ka kgonang go re thusa e ba re thusa mme be re approacha bone ba Panamatenga Commercial Farmers Association ka ba kile ba re thusa mo nako e hitileng. Lephata la ditsela le le ka bong e le lone le mekamekaneng le go kolomaka ditsela tsa lone
ka go kgaola dithari le bojang le itumetse fela thata go bo balemi ba tsibogetse seemo se. This has been very helpful ka gore wa go ithala ha gongwe budget ya rona e shorta gongwe ke supela gore last financial year ga ra ka ra kgona go dira vegetation control ya rona ka gore re ne ra tlhaelelwa ke madi. Mo baleming ba masimo a Panda Matenga se ga se go thusa fela mo go bone ke go thabolola fa ba tshelelang teng gore ba kgone go dira ditiro tsa bone ba sa kgorelediwe ke sepe. We got 10 tractors and slashes in. We got 3 vehicles. Re na le diterekere di le 10 le dikoloi di le 3 go ta go thusa mo tirong e. Re na gape le bodiredi bo ka tshwara 20. Madi a tiro e yotlhe a ka tshwara 200,000 pula. The expenses is around about 200,000 for the whole operation. Going to Lesoma, I think it's about 75 kilometers there, 75 kilometers back. Ga se la ntha balemi ba Panda Matenga ba thusa go koloma ka tsela e ya sekgele sa dikilometara di le 100. Tiro e sologetse go thusa go hokotsa dikotsi tsa tsela tse di neng di ka nna teng ntateng ya go thoka go bona sente mo tseleng e ya A33 e dirisiwang thata ke bajanala le dikoloi tsa dithoto tse di kgabaganyang le haseleno. Ke a leboga yole. BTV News, Panda Matenga. Re batsa matsa sele mosi o montsho o boneng o tswa kwa Sistine Chapel Mabane o supa gore baruti ba bogolwane ba kereke ya Roma ba paletswe ke go tlhopha mopapa go etela kereke eo pele. Diketekete tsa batho ne tsa phuthagana kwa St Peter Square kwa Vatican go letela mosi o neng o tla supa gore go tla na le ditlhopho tsa ntlha go ya ka tsamaiso ya kereke e mofenyi wa gona mopapa o tlhoka tlhopho ya bobedi mo borarong jwa palo ya ba tlhophang ebile e tlhopho e direlwa mo sephiring fa baruti bao ba tsena mo kokwanong eo go bolelwa fa megala ya bone ya letheka e tsewa ebile ba ikanisiwa gore ba seka ba bua sepe me le maranyane a ditlhaeletsanyo go dikologa toropo ya Vatican a kgaolwa go sireletsa tlhopho eo. Tla be khutlo gone fa ntle go stele thato Kgosimore go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Ke a go leboga Joe Motebi in context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang kwa go wena ka Thato Kgosimore a re le bepego e di gogang kwa pele. Mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics a itebagantse le tsa setegeniki wa bona thetso a re morago ga gore batabogi ba setlhopha sa setšhaba sa lebelo la neelano la 4x400 meters ba le bararo e leng Letsile Tebogo ba ya Pondori le Colin Kebina Tsipi ba ska ba akaretswa mo kgaisanyong e tlang ya World Athletics Relays kwa China ka mafelo a beke ba dira ka gotlhe go netefatsa fa seo se ka se ke sa ami paakanyo ya setlhopha. Thetso ka ile se fa tekodi ya seemo sa setlhopha seo maabane a rutla kagiso molelekwa. Thetso a re go ta go tsena mo nakong eno lekgotla la Botswana Athletics la akareditse bo maitsanape ba tsa itshidilo maikuto ga mmogo le bogo ja lekgotla go bua le setlhopha go se ba maemong a siameng go ka phadisana. The team is very stable and in a very happy mood. Setlhopha se mo maemong a siameng le batabegi ba siame ra akareditse ba tsa tshidilo maikuto mme le bogo ja lekgotla la BAA ba na le setlhopha go bonela tsotlhe tse ba di tlhokang mme ke netefaletsa Batswana gore setlhopha sa rona se tla tswa ka maduo. In a very jubilant mood, so the nation must not worry. The boys who are there will deliver. O tsweletsa ka ya gore e re lentse ba ne ba ditse gore borre jo bonne ka gore la setlhopha maiteko a bone a ile a retela. We tried everything in our best ability. We tried on Friday to talk to the athletes. Re lekile makgetho a le mmala go buisana le batabogi ga mmogo le bakatisi ba bone gore ba nne ka gore la setlhopha le mongwe wa bagolwane o na ithaopa go ba duela madi a ba batang mme maiteko a rona a padile mme seo se re bontsha fa batabogi bao ba ne ba ntse ba sa batle go ya go tsaya karolo mme ra fela ra bona go le botoka gore re tswelele ka ba ba leng teng. Wanted to be part of the race because even at one point we were asking them that they go to the Guangzhou where the world relays are held, but they still could not be amenable to that, and we ended up now being forced to
just let it go. And when they were here on yesterday, that is on Monday, we asked them that we meet, but still they refused that to be part of the team. Hence, we decided on Monday to release that statement. Mothusa moeteledipele yo BAA o supile gape gore mo nakong e tang batabogi bao ba tabola dikgoro go ka boela mo setopeng sa setšhaba. We are willing. There's no fight after all. But obviously action has to be taken. I may not know what kind of action will be taken now because I don't take the decision. The body always... Re eletsa gore batabogi ba boele mo setopeng go tla tsewa dikgato mme fela re tlhaloganya gore ke bana ba tlhoka dikgakololo tsa rona ka gore ga re le bone. They are kids. We need to guide them. We need to provide guidance for them. It must not be like once we differ, now it becomes a war that one cannot even drop the gun. Setlhopha sa lefatshe leno se tla tsaya karolo mo dikgaisanong tsa World Athletics Relays tse di tla tshwarang go simolola ka mafelo a beke kwa lefatsheng la China. Mme motsamaeteledipele wa BAA o a bona theetso o konoteletse ka go kopa barati le balatedi ba mabelo mono gae gore ba se fiduge dipelo ka setlhopha sa bone. Mathothe go rala lefatshe ka bophara a tabo a le mo setopeng seo go bona ka fa se tla dirang ka teng go siretsa seretsa sa gauta se ba se fentse mo ngwageng o fetileng kwa Bahamas. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Fa re le ba tsa kgwele ya dinao mokatiso wa setlhopha sa setšhaba sa makgarejwana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 17 bona mosetla a re ba malala laotswe go ya go gaisana kwa kgaisanyong ya COSAFA Under 17 Girls Championships e tla tshwarelang kwa Windhoek, Namibia go simolola kgwedi eno e le 10 go fitlha e le malatsi a le 17. Setlhopha seo se sale se tsene mo kampeng kgwedi ya Moranang e le 17. Tshepo ke hemile ka pego. Mosetla yo gape e leng captain wa pele wa the Mess a re e re lentswa bontsi jwa batshameki ba gagwe ba le bašwa mo setopeng sa setšhaba ba ba tlhogoditse thata go ba fa botsipa le matlhale a go netefatsa gore ba dira sentle mo kgaisanong eo. Re ne re simolola hela ko ntheng re leka gore ba fite into the squad se ne gore se teng se ne ba ne re ntse re tshameka le bone COSAFA le di-qualifiers mo competition tse di hitileng batho ga bana ha re leng teng ka gore ka re ba wetse ba setse ba tshwere culture ya kwano le play ya kwano ba setse ba itshwere le ha ba tsamang teng go botoka thata hela go na le jaaka ne ba goroga ntse re simolola ka yone technique re simolola ka technique ne re berekela mo technique nako e ntsi because ka ha ba tsileng ba ntse ka teno ka sko o avoid gore o simolole ko technique because under 17 ke gone go gore ba tshwanetse gore ba tshware technique teng gore bolo e ragiwa jang control ya nsone re ka skere re tlhokomologe re ka gore mo national team especially that ke Santhabata kwana basetsana ba Botswana ba golagantswe le Lesotho ba leng bone ba siretse ba kgaisano ga mmogo le Zimbabwe mo group C. Mosetla o tlhalositse fa ba kgonne go sekaseka mafatshe ao ebile ba tshamekile metshameko ya botsalano go kala bokgoni jwa setlhopha. Ne ra hela re batla le different le go bona gore a mo re go dira go a kopana. We first played amongst ourselves. It's a friendly game. Ba tshameka ka bo bone re leka go selecta ba ene gore bona gore ba setse ba le botoka re ka kgarameletsa gape le bona. Then re simolola re tshameka le double action e leng gore ile ya re betsa 4-0 and then re tshameka le under 20 ya banyana ile mo camping. We won 3-1. Yesterday again after our final preparation tse leng gore re ntse go raemela re ne ra tshameka gape le double action ke bona gore mme ka haneng ke batla go bona gore ka haneng tshameka le rona ka teng a gompie go ntse go tshwana hela re heletse re ba betsa 3-1 le bone maabane go go ntha gore nyame go ya teng fa la tlela la gagwe Captain wa setlhopha Rose Moduma a re maikutlo a bona kwa godimo go ka pharisana mo kgaisanong e tla bona re fentse mo grouping ya rona ba tsana bo mo go rona ra go compete le team tse di winne mo grouping re kgone go nna number 1 re fe re utlwane as a team team e ha sa go utlwana mo teaming. Setlhopha seo sa agile ka batshameki ba 20 magareng ga bone go le Rose Modumo, Ludo Motsisi, Kitso Katsana, Mabatho Serokane, Wame Chakalisa le ba bangwe. Makgarejana ba Botswana ba tla simolola kgaisana bone kgatlhanong le Lesotho ka Sontaga ka nako ya boraro pele ba tshameka le Zimbabwe ka Mosupologo e ntse le ka nako ya boraro. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Kwa bokutlong a setlhopha sa Holy Ghost se se mo maemong a botlhano mo lokong se fentse sa Presence 11 ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa beke ya bo 11 wa League ya First Division ya Borwa o ne go tshamekelwa kwa Lekedi Football Center mo maitsiboeng a la boraro. Sefatso Malepa o na le kwa motshamekong o.
Setlhopha sa Holy Ghost se se supileng fa se na le maikaelelo a go fetsa mo maemong a kwa godimo mo pakeng eno se tsene mo motshamekong o se tsomana le phenyo mme banna bao ba ko mmopane ba simolola ka go bolotsa ditlhaselo fela motshameko o simolola. Bobedi jo jwala ka gotlhe go ka iponela ketapele fela ga retela go fitlha Kennedy Taukobong a tlhoma Holy Ghost ko pele mo motsotso kwa 24 no eo ya nna yone fela go fitlha ditlhopha di ya go ikhutsa. Go phetsogeng kwa boikhutsong Presence 11 ya lwa ka gotlhe go leka go lekalekanya dino mme ga nna ga retela motshameko o wa ya bokhutlong ka phenyo ya nno e le nngwe ya Holy Ghost go lefela la Presence 11. Today we played to win because the opponents had made a resolution to say they will go. Gompieno re ne re tshamekela go fenya re ne re le mo kgatelong ka gore setlhopha se ne re tshameka le sone se lwela go falola selepe mme ka jalo motshameko o ne o se bonolo re tshwanela ke go sireletsa dintlha tse tharo tse re di boneng. Re na le motshameko wa Orange FA Cup ka mafelo a beke mme ka jalo re ne re tshwanelwa ke go sireletsa bangwe ba batshameki ba rona. Re ya go tshameka motshameko wa rona wa sejana sa Orange FA Cup ka matlametlo mme fa re ka latlhegelwa re ya go tsepa majaanong mo leaking go leka go fetsa mo maemong a botoka. If we lose, so be it. How do we some cup we concentrate in the league and improve our position more league. But we will fight to the bitter end. We started very slow, but in the game and it was a better performance. And it's a second half, which I am very happy. I get to the results in the but the performance was re simotsa motshameko re le bonya mme re ne ra gola le lebelo la motshameko fa o ntse o tsweletse go tsena mo karolong ya bobedi e mo go yone ke itumeletse ntshameko ya rona ga ke a itumelela maduo mme re tshamekile botoka re ne re berekela thata mo go ageng le go neelana dikgwele mme gore bereketse le mororo go sa ntsha maduo a re neng re a eleditse re ikalela go tsaya tse di molemo mo motshamekong o go ipaakanyetsa tse tharo tsa bofelo ka gore fa re leng teng ga re ise re falole selepe ka jalo re tshwanetse go fa batshameki mowa wa phenyo le go kokoanya dintlha tse thataro ke gone re ka sireletsegang. To make sure we fuel the boys a winning mentality. At least to collect 6 points. That is our main target. Metshamekong e mengwe e tshamekilweng phirimaneng ya laboraro Jwaneng Young Stars e fapile City Pola ka dino tse 3-2 fa Magosi e fentse UB Hawks ka e lengwe go lefela. Baeteledipele ba Loko Police 11 ba tsweletse ka go letsa thupa jaaka ba ne ba pega Taung Young Strikers thupa tse 2-0. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko tsa In Context tsa nako ya boraro re di ba khutlo gone fa a re kopana gape ka nako ya bongwe fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko. In Context ya tswelela o ikanye rona.